Yes, ni inkuru igezweho nonaha, ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, ndetse mu mirwano iri guza igisirikare cya M23 ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana na makuru agezweho yihutirwa cyane, na makuru agezweho kandi ari kugaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Abarundi urugamba rusano rwamaze kubananira ndetse rwamaze kubagarika ku buryo busa naho bugoye cyane. Abasirikare barenga ibihumbi 6 bivuga neza ko arabi igisirikare cy'u Burundi, amakuru asobanura neza ko bari bamaze kugerageza kwambuka umupaka yitwaje bimwe mu bikoresho benshi bemeza neza ko ari ibikoresho biremereye cyane, dore ko abenshi bagiye batebye bavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi kiri kugerageza kuza guhorera ingabo zacyo zeruka kwicirwa ku musozi wa Biragiza, ndetse ahangaha haguye imirambo ndetse na n'ubu biracyagaragara kuri uyu musozi. Abasirikare b'u Burundi barahaguye ari benshi cyane, ndetse wazarendo zongeye kugaragara ari nyinshi cyane zirukanka amasigamana ibyanaviriye mu ingabo z'Abarundi kuza gutakaza iki gice, ndetse bakanatakariza abasirikare benshi cyane. Na n'ubu rero urwishe ya nkarura cyayirimo igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze kwambukana ibikoresho bivugwa neza ko ari bije gukora revenge cyangwa se kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Bimwe mu bikoresho by'ingabo z'u Burundi bise bigwa mu matsa neza ubu tuvugana na bamwe mu basirikare barasiwe mu birometero bivugwa neza ko ari 7 uturutse ku mupaka wa Kavimvira, bari berekeza mu mujyi wa Uvira aho bagombaga kuba deployed, maze bagahita batangira kwataka ibice 23 herereyemo. Aba rero bameze nk'abakubiswe n'inkuba, ndi bubikubwire ndetse ugasobanukirwa uko bigenze kugira ngo bisange batezwe ambushi mu bice bari bizeyemo umutekano, kuko bisa nk'aho 23 itabarizwa muri ibi bice. Ibirometero gusa bigera kuri 6 uvuye ku mupaka wa Kavimvira, zimwe mu ntwaro zirimo BM24 Combat, ibifaru by'intambara birasakure ndetse bisa nk'aho byari byiteguwe ndetse bigiye guhita bikoreshwa. Ibi byose ntabwo bibashije kugera ku ntego, gusa ibyinshi nta kibazo byagize, ariko abasirikare bagombaga kubikoresha bamwe bagizweho ingaruka zikomeye cyane, ndetse ubu tuvugana haracyagaragara urwokotsi rw'ibi bitwaro bimwe na bimwe byamaze gutwikwa muri ambushi, ndetse batezwe ibimeze nk'ahari biturika ku buryo buteye ubwoba. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bavugaga neza ko bahawe operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice by'umujyi wa Bukavu banyuze hariya mu bice 23 yahozemo. Ni ukuvuga ko bagombaga kwambukira muri Plaine de Ruzizi banyuze ibice nka bya Kabunambo na za Sange bagakomeza imbere za Gatogota na za Kavimvira, ariko se ibibabayeho ni ibiki ko bameze nkaho baguye mu bintu batari bazi. Izi ngabo zisa naho ziguye mu matsa mu cyobo neza zisanzwe zamaze kuzengurukwa n'igisirikare cya M23 gifite ibirindiro bikomeye cyane muri ibi bice. Ubu tuvugana inkuru yabo yabarwana bayibonye, ibi ndabikubwira cyane, nako nkubwira ibi biri kubera ahitwa za Masisi. Bisa nkaho FDLR iri kugerageza kwiregurupa ngo ibe yahungabanya umutekano w'umujyi wa Goma, ariko bisa naho M23 amakuru yayo irimo iramenya ku gihe. Ndakubwira operasiyo zatangiye zo guhiga ndetse no gukukumba izi ngabo zo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Reka twinjirane muri izi nkuru muri ubu buryo. Yes, nibyo koko ubu tuvugana na agahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi, imitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri ambushi, ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa M23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku bihumbi bigera kuri 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana M23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro.
ndetse ikaba ihafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'abarundi zari zomotse bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri, abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza BM24 Combat, intwaro zirasakure ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, n'umupaka u Burundi buhana na Kongo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nk'aho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. 23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri 23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihe ari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Tshisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo 23 isa nayo ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya 23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo, ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotiwe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi isa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bavuga neza ko we na Tshisekedi bari kugerageza gukorana umujinya, kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. N'amakuru yemeza neza ko iyi leta y'u Burundi yakomeje kugenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane, obstacle guhangana n'ingaruka zikomeye cyane zo kuba barohereje abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibigende neza uko babipanze, maze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba akomeje gukora plan izo arizo zose zigerageza kumwunga n'abaturage, ariko bikaba byagoranye. None umutwe wa Red Tabara FNL aba nabo batangiye kumushyiraho igitutu gikomeye cyane, kugeza ubwo bamwe mu bakorana n'iyi mitwe barimo baragaragara bakora ubutasi, ndetse kubamenya no kubavumbura biragoye kuko n'ubundi basanzwe ari abaturage bo kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, nawe wivugira neza ko mu nzego ze za gisirikare harimo bamwe bagerageza kumutembagaza ku butegetsi, ariko kandi ngo barimo barabinyuza muri iyi mitwe yitwaza intwaro irwanya leta ye. Ibise biraza kugenda gute? Ndetse uyu mukuru w'igihugu witegura kwiyamamariza indi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, amatora y'umukuru w'igihugu ahari ndetse atari kera cyane umwaka utaha. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko hasigaye amezi make cyane, kuko bisa naho uyu mukuru w'igihugu nawe w'u Burundi akomeje kugenda akora igishoboka cyose, mu gihe abarundi bo batangiye kwishyiramo ko amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu azibwa, ndetse kuko bamaze kubona ibimenyetso byinshi cyane, kuko abarundi benshi ntibakiyumvamo uyu mugabo. Ni naho haturutse ihaguruka ndetse ry'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo Red Tabara ndetse n'umutwe wa FNL bakomeje
kugaragaza neza ko Uburundi bukeneye impinduka igitaraganya. Ibi rero byose biraza kugenda byiture ku mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro General Neva, baze kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bikubitireho n'ingabo ndetse ze ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo kuzimanajinga byagoranye. Ama 23 ikomeje kugenda izicucuma, bikagaragaza ndetse n'ububasha buke bw'izi ngabo nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Ubu tuvugana Uburundi busa naho buri mu ntambara ariko iteruye, ariko n'ukuri benshi mu Barundi bakomeje kubabazwa n'uko igihugu cyabo kisanze kiri mu ntambara ku butaka bwa Kongo. Bamwe banemeza neza ko ari byo byahaye imbaraga iyi mitwe yitwaje intwaro yamaze kugenda ihaguruka ishaka kuba yagaba ibitero ku birindiro bigiye bitandukanye by'izi ngabo z'u Burundi. Abenshi bagashimangira neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyakoreshejwe amakosa akomeye cyane na perezida w'igihugu mu gufata abasirikare akabohereza mu ntambara badafite aho bahuriye ngo ni ugufasha Tshisekedi mu ntambara, aho benshi banashimangira neza ko imikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ngo ari imikoranire ikemangwa ku rwego rukomeye cyane, aho bamwe baba bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda gihura na straga, ariko uyu mugabo agakomeza kwanga gukura ingabo kuri ubu butaka bitewe n'inyungu benshi bashimangira neza ko afite mu mikoranire ye n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho abasirikare ba Kongo basa naho banatereranye izi ngabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana umwe mu bagore bari kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga uzwi ku izina rya Pamela waturutse mu gihugu cya Canada, bashimangira neza ko ari umwe mu baterankunga bakomeye cyane ndetse mu bayobozi w'umutwe wa Red Tabara, akomeje kurukirita ndetse yakira inkunga ikomeye cyane y'abarundi baturuka muri diaspora itandukanye, ndetse hakaza kwikubitiraho n'abandi barundi batangiye kwambuka bajya ku butaka bwa Kongo aho Red Tabara ibarizwa, ndetse abandi bakaza kwerekeza mu ishyamba rya Kibira aho irindi shami riherereye. Ibi rero biraza gukomeza kugenda byose bigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu imitwe isa naho iri kumugira inama ari myinshi yabuze amahitamo, ndetse yatangiye kwatakwa ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko Red Tabara n'uyu mutwe wa FNL ibitero shuma bamaze kubinoza, ndetse bagomba gutangira kugenda bagaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'izi ngabo za leta y'u Burundi. Abarundi bo bati uyu mugabo icyo azatuzanira na gahomamunwa, bati tumbaye imyaka myinshi cyane nta masasu yumvikana ku butaka bwacu, ariko bisa naho umukuru w'igihugu intambara ari kudutegurira iya Kongo irimo iradusiga amahoro. Mama 23 yagerageje kubaha Abarundi ntiyarasa ku butaka bwacu mu gihe byashobokaga. Aya ni amagambo Abarundi bakomeza kuvuga, bavuga neza ko Mama 23 yagaragaje discipline n'imyitwarire idasanzwe mu gihe igisirikare cyabo cyabaga kiri kuyirasaho ndetse cyararenze umupaka kikaza ku butaka bwa Kongo. Mama 23 tigeze ifata umwanzuro wo kurasa nk'uko bitangazwa, ndetse ko yari bifitiye ubushobozi mu gihe yari yaramaze no gufata umujyi wa Uvira n'imisozi iwukikije, ko no kurasa Bujumbura unyuze mu kibaya cya Gatumba honyine aha byari buborohere cyane. Ariko izi ngabo za Mama 23 zikaza gufata umwanzuro wo kwirinda gukora ibi ngibi. Aba rero bakavuga neza ko Mama 23 yagerageze kuba flexible ndetse ikagerageza gukomeza kwiyama leta y'u Burundi, nyamara perezida w'igihugu cyabo ngo akaba ari ukomeje kugenda abashyira mu kangaratete. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyatewe ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa, avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa Mama 23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa Mama 23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana, ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba ari Mama 23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye
gukusanya ibimenyetso maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko Perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga, bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. U Burundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariwe wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Kongo, ndetse wakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nkaho arizo nama mbi, ndetse ziba nkaho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, icyagiye gituma intambara ya AFC-M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza ko hashobora kuba hamaze kwinjiramo bamwe mu bagambanyi ndetse mu buryo, ndetse bamwe bavuga neza ko bunamaze igihe, kuko muvamazi y'umugabo utetse igihugu cya Kongo nyinshi zagiye zitangazwa mu buryo benshi bavuga neza ko ari uburyo butari bukwiye. Ibi rero biraza kugaragaza ko leta ya Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kugirana amakimbirane, ukwikanga gukomeye cyane i Kinshasa, bavuga ko hashobora kuza kuraswa isaha ku isaha. Ibi nabyo biraza kuba nkaho bikomeza gushyira ubutasi bw'iki gihugu cya leta ya Kongo ku gitutu cyo gushaka amakuru menshi cyane, kuko basa naho amakuru bamaze kwerekana ari amakuru y'igice adasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo bagombaga gusobanura. Kuba batangaza ko hari abari kugambana ntibamenye abari kugambana ndetse nabo bari gukorana, bisa nkaho bikomeza kugenda bishyira mu rujijo ndetse no kwikekana hagati y'abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa. Gusa igihari ni uko Tshisekedi we bakomeje kugenda bamutega imitego ndetse myinshi cyane, akagerageza kuyisimbuka, ndetse bagakomeza kuvuga neza ko rusibiye aho ruzanyura uyu mugabo atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu wo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho nonaha ni amakuru rero avuga neza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mishinga ikomeye cyane yanzuye gukorana na M23 ari nayo ifite ibice bya Kivu zombi, kandi akaba ari byo bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, by'umwihariko za Rubaya na za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, za Nturo na za Kirurirwe no ku Mushaki n'ibindi bice by'ingenzi bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana imikoranire bivugwa neza ko yamaze kugenda yemezwa hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Washington, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero bikaza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi ndetse n'iyi leta ye ya Kinshasa, ndetse n'abamugira inama barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibise bigenze bite? Bese benshi baribaza uko ibintu bihindutse kuri uyu munota. Iyi bisa nkaho ari imwe muri deal zikomeye cyane zishobora kuza guhangayikisha Tshisekedi, ariko benshi nanone bakibaza uko bihindutse ku munota wa nyuma, mu gihe benshi bumvaga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda isinya amasezerano y'imikoranire ndetse n'ubucuruzi n'iki gihugu cya Kongo, nyamara bikaza kugaragara bibaye nkaho hakozwe ikintu cyitwa lobbying mu buryo utakekaga.
Ubu tuvugana rero amakuru aturuka ku butaka bwa Kongo aravuga neza ko igice icyo ari cyo cyose kirimo amabuye y'agaciro gishobora kuza kuba kiri mu bice 23 ikontorora kigiye kuza kuba gihurirwamo ubucuruzi bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko Alliance Fleuve Congo uyu mutwe wa 23 ushobora kuba amaze kuba waca inyuma ndetse ukaza kwerekana uburyo uzakorana bya hafi na Tshisekedi, maze Tshisekedi uteganyije uko bazabanza kurwanira urugamba rwo kwigarurira za Rubaya n'ahandi. Ibi rero Amerika ikabisa naho itashatse kubyumva cyane, ikaza kuba ihitamo gukorana n'uyu mutwe wa 23. Ese ibya Kivu Republic byo bimeze gute? Benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nta kuri kwa nyako kurashyirwa hanze, ariko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragazwa ko Tshisekedi asa n'uwamaze kugenda aterwa uw'inyuma n'ibi bihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igaragaza neza ko inyotewe n'amabuye y'agaciro aherereye mu bice byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko kandi bikaza kurangira bisanza menshi ari mu bice 23 yamaze kwigarurira, kandi ikaba yarabaye ibamba, ivuga neza ko idashobora kuva muri ibi bice uko byagenda kose. Ubu tuvugana rero akomeje kumvikana ibisa naho ari ubwoba bwatangiye gutaka Tshisekedi ndetse n'inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahuriza hamwe umugambi wo gushyigikirana muri iyi ntambara, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigaragaza intege nkeya muri diplomasi na politiki, mu gihe no ku rugamba bakomeje kugenda batsindwa. Kuri ubu hakagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko bisa nkaho Donald Trump ndetse na Amerika bamaze kugenda basa nabaho bari guca inyuma ku buryo bukomeye cyane iyi leta ya Tshisekedi ndetse mu buryo bujyanye n'imikoranire. Ibi rero nibyo biri gushengura Tshisekedi, benshi bakemeza neza ko ubu ngubu bisa naho nawe atazi aho ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Imikoranire irashoboka nyuma y'uko umwe mu badiplomate bakomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu bakomeye muri UN, uyu ni James Swan wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yinjiye muri ibice 23 yafashe ndetse anyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi kandi akabikora akoresheje kashi ya 23 yatewe muri pasiporo ye hariya Igoma, neza ku kibuga cy'indege. Benshi bemeje neza ko izi ari diru, ari kope zikomeye cyane, ari karita za politiki ziri gucangwa ku buryo Tshisekedi atamenya aho biri kugenda birengera. Kuri ubu ngubu rero ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara neza ko 23 yakomeje kugenda ikora igishoboka cyose ngo ibe yashaka uko aba baturage bari kuri ubu butaka bwa Kongo baza kugenda babona ibisa naho ari ibyo bifuza ndetse ari ibyo bakeneye. Abaturage kandi bivugwa neza ko uretse amahoro nta kindi kintu bakeneye, kuko basa naho ari cyo kintu bari banyotewe. Ibice 23 yafashe byerekeza mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibirimo ibikorwa remezo byose, imihanda yatangiye kubakwa ndetse n'ibindi bisa naho amashuri n'amavuriro. Ibi byose bavuga ko byari byarananiye Tshisekedi mu gihe kinini cyane amaze kuri ubu butegetsi, ari kugerageza ibishoboka byose ngo abe yakongera no kwiyamamaza ku ntebe cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo ari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye ndetse ko bitazamuhira cyane, kuko abakongomani bari kugenda bagaragaza uburyo batishimiyemo imiyoborere ye habe na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka ari mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza neza ko zitari interested no kuba zakorana n'uyu mugabo, mu gihe ibyo bifuza gufata abana bifata bitanyuze muri Tshisekedi ukomeza kugenda agaragaza guhindagurika ndetse ahindura n'ibitekerezo buri kanya, nk'uko amakuru agenda abivuga. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ko rwabuze gica ndetse bakavuga neza ko ukuri kwamaze kumenyekana, ruko 23 yo ubwayiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mikoranire ndetse n'andi masezerano mu buryo Tshisekedi we atatekerezaga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga yatewe uw'inyuma. Igisirikare cya Leta y'u Burundi binyuze mu biganiro bikomeye cyane bya perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'ubutegetsi igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, abagabo bari bamaze kwanzura ko bamaze kumvikana ko hari izindi ngabo z'u Burundi zigomba kwerekeza kuri ubu butaka.
ndetse ibi byari byamaze kwanzurwa, ariko mu basabwe koherezwa kuri ubu butaka nabo basa naho bakomeje kugenda batabyumva neza. Bivugwa neza ko aba basirikare babimenyeshejwe habura amasaha 72 ngo bitegure, ndetse niba hari n'abasezera imiryango yabo babikore, kuko bagiye kuba batari gukorera hafi ya Bujumbura ndetse ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero byabwiwe aba basirikare, bivugwa neza ko bari muri batayo ya 32 niba ntibeshye nk'uko byagiye bitangazwa. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kwinangira, ndetse bavuga neza ko nta mpamvu n'imwe babona yo kujya muri uru rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko muri iyi batayo yari yasabwe gusubira kuri ubutaka bwa Kongo. Bamwe mu baturanyijwe bagomba kwerekezayo harimo bamwe mu bahozeyo ndetse bazi ibibazo bahuriyeyo nabyo, ndetse bazi bagenzi babo basigayeyo bamaze kuhasiga ubuzima. Ibi nibyo byatumye bafata umwanzuro, kuko bumvaga neza ko kutaza kuri ubutaka ndetse bisa naho baza guhanishwa igihano gisanzwe cyo gufungwa, kirimo kuba bashinjwa kuba basuzuguye inzego zibaruta. Ariko ibyo bibwiraga benshi bavuga neza ko atari ko byagenze, ahubwo bahise bashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, bahise bicwa. Ibintu biteye ubwoba cyane. I Bujumbura na Gitega bisa nkaho nta burage zigihari mu bijyanye no kurezista koherezwa ku butaka bwa Kongo, uri guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibi biri kuvugwa mu ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri kuza ku butaka bwa Kongo, dore ko atari na kurebana hana imbibi na kiriya gice banyuramo binjira ku butaka banyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'uwa Gatumba, bitewe n'icyo bashaka ndetse n'aho bashaka kunyura. Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ingabo z'u Burundi zamaze gusobanukirwa neza ko arizo ziri guhigwa cyane. 23 yemeje kubanza kuziha isomo ikazihashya kugeza ubwo bazajya batekereza kwambuka bakaza guhura n'ubwoba bukomeye cyane. Bisa nk'aho iyi filozofi yamaze gukora, kuko ingabo z'u Burundi ziri kubwirwa kuza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ziri kubanza kubitekerezaho, ndetse zikabanza gusa naho zitabyumva neza. Ubu tuvugana rero izi ngabo z'u Burundi bagombaga kwambuka ndetse zikaza kuba zirezista, nubwo atari bose. Bivugwa neza ko abanze kuza kuri ubutaka bwa Kongo ngo bajye gutanga umusada, umutahi wabo ari abarenga muri 80. Gusa biravugwa neza ko aba bose batahise bicwa, ahubwo ngo barebye abapromoteri bagera kuri 13, dore ko byari bizwi ko abasirikare bari biteguye kuba bafungirwa muri gereza zitandukanye za gisirikare. Ariko amakuru aravuga neza ko nibaza gucunga nayo ntibaze guhindura icyemezo, emere gusanga abandi ku butaka bwa Kongo mu mirwano, dore ko bagombaga kwambuka nabo deja bamaze no kugera hariya ku butaka bwa Kongo, nubwo bataratangira kugaragara mu mirwano. Aba rero nabo ngo bishobora kuza kurangira uko barenga 80 bose bisanze bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Aba basirikare rero sibo ba mbere, kuko abenshi bagiye baturukira kuri ubutaka bwa Kongo bakimara kuhagera, kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko batishimiye ubu buryo buri gukoreshwa n'igisirikare cyabo. Hari abumvikanye barimo abofisiye, ndetse bumvikanye baramaze guturuka, ndetse benshi bibaza uko bumvikanye barageze i Dubai, nk'uko byatanzwe mu buhamya n'umwe mu basirikare b'u Burundi. Bavugaga neza ko we yari afite konegisiyo ikomeye cyane yamworohereje kwigira umusivili akaza kujya i Dubai anyuze kuri ubutaka bwa Kongo, ariko kandi akaba yarageze no muri Tanzania. Ni urugendo bivugwa neza ko ari urw'umusaraba yanyuzemo. Yari ari gusobanura byinshi cyane mu bijyanye no koherezwa ndetse kuri ubutaka bwa Kongo. Uyu kandi ni umwe mu bagiye bashyiramwe mu mabanga y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi, abasirikare baguye kuri ubutaka bwa Kongo bafatwa nk'aho ari abasirikare bataraba igihugu, kuko imiryango yabo myinshi ibwirwa neza ko baturutse igisirikare, kumbi barapfuye ndetse bashyingurwa mu buryo budafututse nk'abasirikare b'igihugu, aho bagenda bakarundwa mu cyobo, ibyo bise imva rusange, ariko benshi badafata nk'imva, ndetse abandi bagasigara ku misozi aho imirambo yabo ikomeze kugenda iribwa n'ibisimba. Si ubwa mbere ingabo z'abanyamurenge zihamagarira perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza gucyura imirambo y'ingabo ze yandagaye ku misozi ya za Mikenke na za Minembwe, kuko biba bisa naho abarundi bahaguye ariko bagenzi babo bakabasiga ku kiwanja kuri tere, ku buryo izi mayiti zabo zikomeza kugenda zibura zikanukira abatambuka muri izi nce.
ubu tuvugana rero bisa naho ari bombori abasoda b'u Burundi kwambuka bisa naho babigize ikibazo gikomeye cyane. Nabo rero ibyo gufungwa ntabwo ari byo bari guhanishwa, ni isomo rikomeye cyane. Hakimara kwicwa bagera kuri 4 bivugwa neza ko abandi batangiye guhindura ibitekerezo bakavuga ko bashobora kwambuka, wenda bahagwa bakahagwa n'ubundi n'urupfu, nanone bakavuga neza ko bashobora kugira amahirwe bakazagaruka ari bazima. Ibi ni ibibazo bikomeje kugenda byumvikana mu gisoda cy'u Burundi, aho benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gisa naho kirimo ibice, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko aba basirikare bari kwanga kuza kuri ubutaka bwa Kongo bafite bamwe bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari kubagumura ndetse bakabumvisha neza ko iyi ntambara atari iy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi basanzwe ahangaha hafi n'umupaka, imirambo yabo igera kuri 7. Uwabishe ntaramenyekana. Bamwe batese ni 23 yatangiye gukora operasiyo zikomeye cyane, batese yabiciye ku butaka bwa Kongo maze imirambo iyijugunya ahangaha hafi n'umupaka. Abandi bati 23 akazifite karakomeye cyane, nta mwanya wo kujya kubangatana iterura imirambo bijyane hafi n'umupaka, ndetse ko atari ubwa mbere yica aba Barundi. Se ibi yabigamije iki? Ubu byabaye ibintu bibi cyane, sambaratika, ibintu birimo biravangavanga. Abayobozi b'u Burundi nabo ntago baramenya uko byagendekeye aba basoda muri iki gisoda, gusa amakuru agaragaza neza ko abapfuye ari 7. Nyamara igiteye ubwoba nuko hatagaragayemo abarashwe nk'uko amakuru abivuga, ahubwo ngo bicishijwe ibyuma. Bamwe bati nibyo koko Red Tabara imaze iminsi yigamba na FNL nibo batunguye ku buryo bukomeye cyane aba basirikare b'Abarundi, ndetse barabica mu rwego rwo kwerekana neza ko bahari ndetse bari tayari. Ibyahise bituma iyi mirambo yabo bayishyira hafi n'umupaka, aho ushobora gutambuka wese ashobora kuza kubona. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane, iperereza rikakaye mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe bati ese ni Abarundi bishe bagenzi babo? Ibi rero nabyo bikaza kuburirwa ibimenyetso. Gusa amakuru aravuga neza ko Red Tabara ishobora kuba ariyo yamaze gukora ibi ngibi, ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Nyuma y'iminsi yari ishize Red Tabara ihamagara ndetse abandi Barundi bari mu bice bitandukanye ko bagomba kuyijoininga kugira ngo bakomeze kugenda barwanya akarengane kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse Red Tabara igashimangira neza ko ibitero byayo ku ngabo z'u Burundi bigomba kuba byatangiye, ndetse n'umutwe wa FNL wagaragaye uri mu ishyamba n'ubu tutamenya aho riherereye, gusa wavugaga neza ko nawo uri tayari ndetse witeguye kuba wagaba ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kuko bavuga neza ko leta y'u Burundi uyiyoboye yakomeje kugaragaza neza ko afite ivangura, ndetse hari Abarundi bamwe na bamwe yahejeje hanze. Ibi rero bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane. Amakuru agaragaza rero ko aba basirikare 7 bapfuye. Ibi bimenyetso by'ibanze bigaragaza neza ko bashobora kuba bishwe n'aba ngabo mu mitwe itavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi, irimo Red Tabara ndetse na FNL. Ibi rero biraza gusobanurwa ko leta y'u Burundi igomba kwitegura intambara ndetse mu buryo bweruye, nyuma y'uko hatangiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi ntihamenyekane uwabishe, aho benshi bavuga neza ko ari imitwe ya Red Tabara irwanya leta y'u Burundi yabikoze, ndetse kugira ngo ize gutanga isomo. Intwaro z'aba basirikare ntazo basanganywe, ibigaragaza neza ko uwabisha ari nayo wazitwaye. Ibi rero byaje kuba kamaramaza neza. Leta ya Gitega irakomeza gukora iperereza, ariko se riraza gutanga iki? Ko bamwe bavuga neza ko na bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya leta y'u Burundi bari gukorana bya hafi mu buryo butandukanye n'iki gisirikare cya Red Tabara, ndetse cyamaze kubona n'umuterankunga mukuru, nk'uko byamaze kugaragara ko uwitwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada ari umwe mu bari kuri koroza, ndetse wakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko uyu mutwe wa Red Tabara uri tayari. Uyu mugore kandi yakomeje kugaragara ahamagarira Abarundi bari mu bice bitandukanye by'isi ko bagomba kumenya neza ko igihugu cyabo cyamaze gufatwa n'uyu mugabo
neza ko ari umwe mu bayoboza igitugu. Imirambo y'aba basirikare yagaragaye ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane Burundi bumaze guhura nabwo, kubera ko hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze iminsi bagwa kuri ubu butaka bwa Kongo, ariko imirambo yabo cyangwa se n'ibimenyetso ntibize kugaragaza aho baguye, ndetse bikaza kwitirirwa ko baguye ku rugamba bisanzwe. Nyamara ibi byo byabaye n'abaturage bari hafi n'imipaka babibonye, ibigaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kititeguye guhangana, ndetse aho cyatangiye gutungurwa n'iyi mitwe irimo FNL ndetse n'igisirikare cya Red Tabara, umutwe nawe ubarizwa mu mashyamba ya Kongo ndetse no mu ishyamba rya Kibira ryo ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose byatangiye byegekwa kuri M23, baza gusanga nta bimenyetso na bikeya bihari byemeza neza ko M23 yaba yagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare, ndetse ikaza gufata umwanya wo kubatenga ku murongo hafi n'umupaka aho buri wese ashobora kuza kubabona. Ibyo benshi bashimangira neza ko M23 uyu mwanya itawufite, ahubwo irimo iracucuma itababarira abasirikare b'ingabo z'u Burundi. Ni ukuvuga ngo ni abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa kuri ubu butaka, bo umubare ni munini, ariko impamvu bano bateje ikibazo gikomeye cyane ni uko byagaragaye neza ko uwabikoze yabikoze nkana, ndetse kugira ngo ateze sambaratika n'imyivumbagatanyo mu baturage, kugira ngo bakomeze kugaragaza neza ko igihugu cyabo kiri mu ntambara, kandi koko uwabikoze iyi ntego yari afite yagezweho, kuko ubu ngubu byacitse mu magurupe ya WhatsApp ku butaka bw'u Burundi, ku mbuga nka Facebook n'ahandi hose. Bisa naho umuriro ukomeye cyane batangiye kuwucana kuri nyene cyubahiro General Neva. Ngibi bimaze kuba ku ngabo za Tanzania zari zamaze kugera mu bice bigera kuri 3 bigomba gucukurwamo amabuye y'agaciro nyuma y'amasezerano Tshisekedi yari amaze gusinyana na Perezida Samia Suluhu, ndetse amasezerano mo detaye nyinshi cyane. Benshi banavuga neza ko izi detaye ntacyo zivuze, ahubwo icyari kigamijwe nkuko Samia Suluhu yabivuze, ndetse bisa naho ari amasezerano y'ubucukuzi ndetse no gukorana mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Samia Suluhu ndetse na perezida y'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi, nakubwiye ko ku munsi w'ejo bahuriye hariya mu gihugu cya Tanzania, ariko nko mu bice bya Zanzibar, aho bashyiriye umukono ku masezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bisa naho byari birangiye. Ariko kandi Tshisekedi gukorana nawe muri iyi minsi bisaba kumwemerera na bamwe mu basirikare ngo bagomba kumufasha kurwana na M23, ndetse ukamuhana bimwe mu bikoresho bya gisirikare, kuko ibyo bisa naho byatangiye kugenda bikendera. Ibi nibyo koko perezida y'iki gihugu cya Tanzania yaje kubyemera, nyamara yirengagiza ibyagiye biba ku ngabo z'ubwo zambukaga mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zerekeze mu bice bya Uvira. Barapfuye benshi, bagiye bisanga baguye muri ambushi. Ingabo za Tanzania ni zimwe mu zafatiwe i Goma ubwo uyu mujyi wafatwaga, ndetse zakuye n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane, aho zavugaga neza ko zaje ngo mu butumwa bwa SADC, none zongeye kugaruka. Bisa naho perezida y'iki gihugu cya Tanzania ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu banyatanzania bataba banamworoheye nyuma y'imyigaragambyo yabo ikakaye, mu gihe hakongera kuba igitangaza maze M23 ikaza kwerekana abasirikare b'igisirikare cya Tanzania barimo baboroga ndetse n'imirambo yabo nk'uko byagiye bikorwa. Ibi rero byamaze gukorwa ndetse bishyirwaho umukono, kuko aba basirikare bahise boherezwa, ndetse amakuru avuga neza ko ubu ngubu bataranahamara n'umunsi wuzuye, kuko bari bamaze amasaha nibura agera muri 17. Ibice byose bagombaga koherezwamo basanze birimo intare za Sarambwe, ahatangiye kubera ibitendo bikomeye cyane, ndetse M23 ikaba idashaka kongera no kubabona hafi aho. Ibi rero byatanze ishusho ikomeye cyane ku bijyanye n'imikorere ya perezida y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, wakomeje kugaragaza ko uru rugamba rusa naho rwakomeje kumucangacanga. Ibutsa neza ko Leta Zunze za Amerika ifitanye amasezerano ariko ameze nka draft y'imikoranire na leta ya Kongo, bisa nkaho biri buze kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Donald J Trump na Tshisekedi wafashe umwanzuro wo gukorana na Samia Suluhu, mu gihe Leta Zunze za Amerika isa naho yakomeje guhugirwa mu ntambara ya Iran, yongeye nayo
gufata urundi rwego. Kuri ubu ngubu Iran yamaze no gutangaza neza ko noneho igiye kurwana umuhenerezo, bati ibijyanye na Hormuz noneho mwibagirwe burundu, ndetse tugiye gukora ibitero bikomeye cyane binyuze mu kirere, ndetse turi tayari cyane, intara zacu zose ziriteguye. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihugutse, Tshisekedi ashobora kuza guhura n'uruva gusenya bitewe no kwica amasezerano yari yagiranye n'uyu mugabo utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'imikorere, akaba yamaze koherezamo ingabo za Tanzania, nazo kugeza kuri ubu zitarabona aho zimenera kuko zabuze aho zindirira. Ko bamwe barashimangira neza ko byamaze kurangira ibya General Masunzu Pacifique, ndetse abakomando bama 23 bamaze kumuyitana, ariko yari operasiyo y'amaraso kuko n'umwe mu basirikare bama 23 bari bari muri iyo operasiyo yabashije gukomereka bikomeye, ndetse yayisakurwa muri ibi bice na bagenzi be, gusa ntabwo yigeze yitaba Imana. Biravugwa neza ko habayeho gutungurwa ku barinzi b'uyu mugabo Masunzu Pacifique, mwicanyi ruharwa, ndetse abanyamurenge bo bamufata nka shitani nzima kuko n'umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu rupfu rw'abasirikare bakomeye cyane bo mu mutwe twirwaneho Kabone na Generali Michel Rukunda Makanika, nyuma y'uko yishwe ku kagambane gakomeye cyane k'uyu mugabo, ndetse banahoranye mu gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, maze Makanika akaza gufata umwanzuro wo kujya kurinda ubwoko bw'abanyamurenge, akaza guta amapeti ye ndetse n'ibindi by'agaciro yari afite mu gisirikare cya Leta ya Kongo. Ibi rero bisa naho byagiye bituma uyu mugabo Michel Rukunda Makanika akomeza gukundwa cyane, ndetse yakoze impinduramatwara ashinga n'iki gisirikare cya twirwaneho, ari nacyo gikomeje kugenda gicungira umutekano aba banyamurenge. Ubu rero Masunzu Pacifique Generali mu gisirikare cya Leta ya Kongo, amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza neza ko uyu mugabo ibye byamaze kurangira, nubwo igisirikare cya Leta ya Kongo kitaradekarara iyi nkuru cyangwa se ngo kigire icyo kibivugaho, ndetse na mama 23 ntabwo igeze ivuga ikijyanye n'uko yahitanye uyu mugabo, kuko n'ubundi uru rugamba rwayo ni urugamba ibamo umunsi ku munsi, ndetse hari benshi cyane no mu ngabo z'abarundi amakuru avuga neza ko bari kujya bapfa muri iyi minsi, ariko mama 23 ntabwo iri kugira icyo itangaza n'abari gufatwa mpiri. Inkuru rero benshi bavuga neza ko ari inkuru yabaye nkaho ikora ku mitima ya benshi, ariko abenshi ntabwo bigeze bababara mu by'ukuri, by'umwihariko abarizwa muri ibi bice umugabo yari yarazengereje ndetse kubyoherezwamo ngo abe ari byo akoreramo, ndetse akurikirane ingabo zikorera muri ibi bice. Ni bimwe mu byababazaga ndetse bigashengura imitima ya benshi babarizwa muri ibi bice, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu tuvugana turakomeza kugenda tumenya muvoma iyo ari yo yose, ndetse ko bamwe banavuze neza ko umurambo we wahise ujyanwa neza mu bitaro bya Uvira, ibitaro bikuru bya Uvira, ndetse aho uza guhita ujyanwa i Kinshasa igitaraganya, aho hategerejwe indege iza kuza kuwufata. Za ndege zagiye zitwara abasirikare ba Angola bamaze kugwa kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, zibakura mu mujyi wa Uvira zibajyana i Kinshasa kugira ngo boherezwe abo muri Angola bajye gushyingurwa. Ni nazo ziri buze gukurwamo iza kwifashishwa kugira ngo uyu murambo wa generali ukomeye mu gisirikare cya Leta ya Kongo uze kuba wagezwa i Kinshasa. Ibi byose ariko bikaza gukorwa mu ibanga rikomeye cyane mu kwirinda guca intege abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no kwirinda kuza guha umwanzi icyuho cyo gukwirakwiza iyi nkuru, maze abasirikare bakaza kugaragara nkaho ntacyo basigariyeho. Ibi rero biraza gukomeza kuba icyuho gikomeye cyane mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko hari inkuru zamaze kugaragara zemeza neza ko igisirikare cya Leta y'u Burundi muri rusange cyamaze kugabanya umubare w'abasirikare bari kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bamaze kubona neza ko nabo interine mu gihugu cy'u Burundi bafite ikibazo gikomeye cyane cy'abasirikare babo bakomeje gutorokera muri Red Tabara. Ibi rero biraza kugenda nabyo bigaragaza gucika intege kw'izi imbaraga z'ibisirikare byinshi byashyize hamwe ngo birwanye umutwe wa 23, nyamara ukaba warabagarukanye ukabafatana ibindi bice. Nanone ibisa nkaho uru rugamba rwagowe ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Kongo.
bamwe barashimangira neza ko operasiyo zose M23 yakoze muri ibi bice arizo zagiye zigira uruhare mu kwica bamwe mu bayobozi bayoboraga urugamba, abasigaye bagasigara bayobagurika bahuzagurika, ibice bakabyamburwa intwaro. Ububiko bwinshi cyane bwagiye bugaragara bwigarurirwa na Twirwanaho ndetse na M23 kugeza kuri ubu ngubu. Strategy ya M23 yamaze kugaragaza neza ko tageti ari uguhera ku basirikare bakuru maze imirongo y'imbere ku rugamba ikaborohera. Yes, nibyo koko nanone hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ariyo gahunda, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baraterwa ubwoba nuko abakamandazi babo ndetse abagombaga kubafasha mu kuyobora urugamba aribo bari guherwaho bicwa, ku buryo n'abarundi byabagezemo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kiratakaza benshi cyane ku buryo bisa naho bitandukanye nuko byari bisanzwe, maze benshi bagashimangira neza ko iyi strategy M23 iri gukoresha ishobora kuza gusiga yongeye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo butagoye. Uretse n'umujyi wa Uvira kandi ibice bitandukanye biwukikije byo byamaze kugera mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho abarundi bari bafite ibirindiro byinshi. Ubu tuvugana ntabwo bakihabarizwa intwaro zabo. Ibi byose byabaye amateka ndetse bisa naho ari ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi byemeza neza ko ingabo z'abarundi kuri uru rugamba zatangiye gukendera, imibare y'abari gupfa iri kwiyongera, kandi bisa naho Red Tabara aho yatangiriye gushyirira igitutu gikomeye cyane kuri leta ya Bujumbura, bisa naho ibyo kohereza abasirikare uko biboneye kuri ubutaka bwa Kongo byahise bihagarara, ndetse umutwe wa FNL nawo wamaze gutezamo ku gitutu cya hatari iri gushyira kuri Perezida General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi ku bijyanye no kuba ngo ari umwe mu banyagitugu ndetse akaba yarabujije abarundi gutaha ku butaka bwabo. Uyu kandi arakomeza gusatirwa na bamwe mu bo bakorana bya hafi, bivugwa neza ko batumva filozofiye bakomeje kugenda bamurwanya, imitego ikarushaho kuba myinshi. Ibimenyetso ni byinshi cyane byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yagabanyije ibijyanye n'umubare w'abasirikare yoherezaga kuri ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaza kuba bigaragara nkaho ari intege nkeya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, kuko abarundi ni bamwe mu bari bafatiye runini by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi bice nabyo hagiye hagaragara abarundi ariko bagiye bagabanuka bitewe n'imibare myinshi y'abagiye bapfa ndetse abandi bagafatirwa kuri uru rugamba. Ubu rero akomeje gutangazwa ikimeze nkaho ari ubwira kabiri. General Nziramakenga Emmanuel izi ngabo yazanye bivugwa neza ko zo ziza guba nkaho ari izikubura neza abari basigaye, maze leta ya Kinshasa binavugwa neza ko nayo kohereza abasirikare bandi basa naho bakomeye bafatiye runini iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice ari nko kubashyira mu muriro ugurumana. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibi bice nabyo biza kurekurwa mu buryo bworoshye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragara atari benshi cyane mu birometero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira, ahubwo bamwe bakavuga neza ko ahabikwaga intwaro ndetse mu mujyi wa Uvira ubwo n'intwaro zaturutse i Bujumbura, ariko aho ziba zanyujijwe ziturutse i Kinshasa, ndetse n'intwaro zambukanywe n'abasirikare ba leta y'u Burundi. Izi zose zatangiye kwegeranwa, nyamara bamwe bakavuga neza ko M23 izi ntwari isa naho yamaze kuzibarira, yiteze ko ishobora kugira zimwe iza gufatamo maze bikaza kugenda biha avantage muri uru rugamba. Ndetse amadrones yose yagombaga kwifashishwa mu rugamba, ngira ngo twababwiye inkuru neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aya madrone yafashwe akiri mu makontineri neza M23. Aha niho bamwe bavuga neza ko ifite n'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane yambuye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi itaratangira gukoresha. Ubu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije ndetse Dr. Oscar Barinda nawe akabivugaho avuga neza ko
bisa naho umusapuraya w'intwaro iki gisirikare cya M23 gifite ari leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Bati twebwe ntituratanga komande n'imwe y'intwaro, ahubwo dukoresha izabo tuba twabambiye ndetse n'izo baba basize ku rugamba. Ni inkuru igezweho aka kanya yakomeje kuvugwa, inkuru igaragaza abasirikare b'abacancuro bari baryamye hasi, ndetse bikaba bimwe mu bimenyetso byerekana neza ko ubu noneho bongeye gucukumburwa nk'uko amakuru abivuga. Bamwe baremeza neza ko aba basohowe mu ndake, abandi bakavuga neza ko basanzwe mu nzu isa naho ari inzu bari bacumbitsemo ubusanzwe, ariko ikaza kuba ari inzu isa naho n'ubundi yifashishwa n'abari ku rugamba, kuko ni inzira ahantu mu ishyamba cyane, ndetse hagaragara ibikoresho bya gisirikare bimwe na bimwe, ariko byiganjemo ibikoresho ikirere. Aba bacancuro bamaze gucakirwa, baryamishwa hasi. Amakuru avuga neza ko abangaba rwose bo nta no kuza kujyanwa mu bice bisa naho ari ibice birimo M23 by'umwihariko ibishyirwamo bafatiwe ku rugamba, kubw'impamvu ebyiri ndi bukubwire. Ubu igikuba cyacitse, abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Wagner Group, amakuru aravuga neza ko bafashwe, ndetse biganjemo abapapa bakuru bagera kuri 3 ndetse n'abandi b'insoresore nk'uko amakuru abivuga. Ariko kandi bikavugwa neza ko bano bari bamaze igihe kinini cyane kuri ubu butaka, bitandukanye n'abamaze iminsi bafatwa bisa naho batarahamenyera. Aba rero batunguye ku buryo bukomeye cyane muri operasiyo ya M23 yo guhiga umucancuro ndetse n'ufitanye isano nawe uwo ari wese ufashe igisirikare cya leta ya Kongo mu kugurutsa amadrone ndetse n'ibitero by'indege binyura mu kirere nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho hari urugamba rukomeye cyane rwongeye gutangira. Ubu se biraza kugenda bite? Benshi barimo baravuga neza ko M23 uretse kwinjirira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenya amakuru, ahubwo isa naho iri gukorana na bamwe mu bakomeye cyane mu gisirikare cya Kinshasa, kuko amakuru yose ari gutangwa ku murongo. M23 noneho irimo irafata abacancuro, nta musirikare wayo wakomeretse. Operasiyo ikoroha cyane bitewe no kugira full information ikijyanye no kumenya muvoma yabo bagiye gufata, icyo batekereza n'icyo bari gukora muri ako kanya. Bisa naho ari byo biri kuranga operasiyo za M23. Ninde mu by'ukuri usa naho ari gutanga amakuru ko iperereza ryatangiye mu gisirikare cy'u Burundi FARDC, bashaka kumenya uwo ari wese waba uvugana nabo mu mutwe wa M23, kuko byamaze kugaragara neza ko atari umusirikare woroheje, ahubwo ari bamwe mu basirikare bakuru bamaze kugaragaza ko bakorana n'uyu mutwe wa M23 mu buryo buri indiregite, bakawuha amakuru ndetse bakaza kugenda bawubwira igipangwa cyose. Ubu tuvugana abacancuro bo ibyabo ntabwo tuzi ikigiye gukurikiraho, gusa bamaze gucakirwa, ariko benshi baremeza neza ko ari urupfu rugomba gukurikiraho, kuko M23 isa naho nta mpuhwe igifite nyuma yo kubarekura. Bamwe bakagenda bagaruka, abandi bakagenda bakora ibikorwa bitandukanye byo guhiga bamwe mu bayobozi ba M23, kugeza ubwo hanaguyemo bamwe barimo Wiringoma wari umuvugizi w'uyu mutwe wa M23. Ibye ntago tugiye kubigarukaho. Ubu rero M23 nta mpuhwe, isa naho iri gushaka kugaragaza neza ko n'uzaza wese azaba yiteguye kuba yapfa igihe icyo ari cyo cyose. Ibi rero byateje intugunda zikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Hatangiye amakimbirane akomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, baritana ba mwana. Bisa nkaho icyo bari biteze cyose cyamaze kuba impfabusa, nyuma y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi nacyo kiri kuvuga neza ko kigomba kugabanya abasirikare ndetse n'umubare uri kuri ubu butaka, kuko n'ubundi abari gupfa bari kwiyongera, kandi bagashinja igisirikare cya leta ya Kongo ko kiri kubatererana cyane. Ingabo za Kongo zisa naho ziva muri uru rugamba mu buryo bworoshye cyane, ndetse bamwe bakavuga neza ko iki gisirikare cya Kongo aho bigeze aha cyari gikwiye kuba nkaho kimara gufata umwanzuro, nk'uko bamwe babishidikanyaho ko igisirikare cya leta ya Kongo gikwiye kuzamanika intwaro kikemera ko kivuye muri ibi bice. Nyamara ibi Tshisekedi ntabwo abikozwe, ahubwo akomeza gushaka ubufasha bwa gisirikare.